Dobrodošli u Supu Games. Danas ćemo igrati FIFA 15, ovdje je vaš stručni komentator Julian. Kao što možete vidjeti, ja igram, odlučio sam igrati jedan turnir. Opla, ne daj! Oblak! Ne, kakav idiot. Znači, započeli smo jedan turnir, nagrada je 2000 coinca i jedan gold free pack. Dobili smo ovog protivnika koji slaže nekakvu, ne znam kako da na to nazovem, nešto, čini mi se američku neku nogometnu ligu. Ima puno zlatnih i tako to, pa se u svemu nije lagan protivnik. Ajmo, joj, da sekundu prije poslo loptu bio bi gol, 100%. Oblak! We might get an update on that injury now from our man Jeff Shreves. Jeff. Yes, it looks like it's a calf problem. He's feeling it at the moment, but he hasn't asked to come off. Thanks, Jeff. Spot on. Howdy. Kondogbia. Marcelo! Oblak. Izbi tu loptu tamo. Back again. Ma ne, njemu. Their ball again. Through good intercepting play. Zaleđe. No advantage here. The referee stopped it for offside. Ispucanje za Oblaka. Pirlo mi se čini da mi se malo ozlijedi, on dosta često gubi snagu i ono što sam vam htio reći, kupio sam novog napadača, riječ je o igraču koji se ove prošle sezone veoma puno dokazao, te smo ga zato odlučili kupiti. Njegovo ime je Baka, Carlos Baka. Ovo je faul, sudac. Čini mi se igrao je da u Sevilji. Sad ne znam gdje je otišao, ali znam da više ne igra za Sevilju. Čini mi se Atletico Madrid, nisam siguran. Ajde Lichtsteineru. Daj mu je. Faul. Ajde. Na njega. Tako. Evo ga. Ajde. Baka. Baka. I gol. Tako je, ljudi moji. To. Baka za 1-0. Pogledaj samo kako je to on lagano zabio bez ikakvih poteškoća. Mandžukić je sad malo stao u sjenu iza Bake. Inače on je prije bio najbolji napadač, no sad mu je došla i konkurencija. Čak ću možda dovesti još jednog napadača. U komentare napišite koji bi to bio još dobar napadač u moje ekipi. Naravno, ne možemo mi sad dovesti Messija ili Ronalda, oni su preskupi, ali nekog malo jeftinijeg, možda Benzemu ili ne znam, Maicona. Mada sviđa mi se i Icardi, dobar je igrač. U jednoj utakmici Higuain me uništio, pa tako da bi on bio dobar, premda ga svi sad sprdaju zbog Copa Amerike kako i svjetskog prvenstva, kako je Messi Korner! Izbi! Ne! Ljudi moji. Ispucanje za Oblak. Pirlo. Što je ovo bilo? Van der Wiel ozlijeđen. A joj, ne. Ko će mi ga zamijeniti? Moram sad naći nekog, ću morati uvesti.
I ljudi moji, krenut ćemo u drugo poluvrijeme. Vodimo 1-0 ovog tipa. Imali smo priliku Mandžukić da zabije, ali ništa. Ljudi moji, novi pogodak, pogledajte, zabije Mario Mandžukić. Katastrofalna pogreška njegovog vratara, pogledajte se. Dva 0 je još uvijek 58 minuta, 60 u stvari u tijeku. Strijelci su naša dva zlatna napadača, Mandžukić i Baka. Mandžukić je sad imao također priliku zabiti još jedan pogodak. Pogodio je Gredu, ali što je tu je, idemo dalje. Marcelo, šta će ovdje Marcelo? Idemo, Baka! Baka, joj, obrana. Možda sam trebao još malo povući loptu i onda tek zapucat prema golu, ali korner. Pirlo to ubacuje. Opa, šta je ovo? A evo ga. Skok. Bilo bi dobro da ovom dečku zabijemo još jedan pogodak i da je to. Da završimo sve ovo. Imamo Baka. Šut! Ne, trebao sam ipak možda bolje odigrat, ali htio sam vam pokazati kakav udarac ima Baka. Pike. Mandžukić za Baku. Baka nema kome odigrat. Fali tamo desno još neki igrač da mu odigra ovo. Kako ovo je zaleđe, sudac. Izbi. Mandžukić za Baku, evo gola. Baka! Jao, ljudi moji, kakav promašaj Bake. Pa moraš to zabit. A, ovo je bio bez veze udarac. Htio sam malo iskušati golmana, ali nije odšlo, nije u okvir. Carrasco. Je li penal to? Prekršaj u napadu, ljudi moji. Prekršaj u napadu. Zanimljivo. Joj, skoro da je ovo prošla lopta, ovo bi bio 100% gol. Spasio ih je ovaj. Kogoda je. Šut! I da, to je novi pogodak za 3-0. Baka. Ljudi moji, novi gol za 4-0. Gndobgbija, ne znam mu ni izgovorit prezime, a ni ime. Pogledaj, povratna lopta Carrasca i on je to zakucao za potvrdu ove velike pobjede na ovom turniru. Započeo sam ovaj turnir da igram ovu ekipu, u ligi ne mogu proći dalje, pa tako za sljedeću sezonu da ih igram u tijeku 83. minuta. O, ne! Dobro je. Da sačuvamo ovih 4-0. Moram vam reći, dugo nisam pobjedio 4-0. Zaboravio sam kakav je to osjećaj već. Baka, kako ga je pretrčao. Baka. O, ozlijedio mi se. Ne. Baka se ozlijedio, nevjerojatno, ljudi moji. Treba će mi u sljedećem nastavku, valjda će se oporaviti do sljedeće utakmice. Čekaj da izmjenu napravim. Šta? Ne mogu više napraviti pauzu. Ha. Ali dobro, valjda će Baka izdržat
probat ću što manje odige... Dobro, dobro. Vratio se. Good movement to get to it. Šteta, moglo je ovo biti 5-0 čak. Evo ga, Baka. Idemo. Ne, Axel Bellinghausen. He read it. tu je Pirlo. Ajmo, Mandžo. Pa Mandžukiću, moraš i ti zabit koji gol. I ljudi, to je bilo sve što se tiče ove utakmice. Vidimo se u sljedećoj epizodi Super Gamesa.